Jodak ma Buxton mane odar mar chiwo thuolo ne gedo magudi ma nengogi ogonyore. Koro ywak ni singo manochiwnegi ni idhi migi thuolo mokwongo donje utego nen mana miriambo. Kaka jafwambo marwa ma Mombasa Jodak okoleronwa, ma en bang' jaket mwandu mane gero utego tieko chenro mokwongo mar gedo kendo chiwo thuolo ne wegi mondo donje udigo ma ok jomone osengnegi. Gikone to koro chenro mokwongo mar gero udi ma Buxton Point mikoni nengogi ogonyore kendo ne geto jogo ma yutogi ni piny koro orumo. Jogo mane onyiewo utego koro nomi thuolo mar rango alworano kaka chalo kendo donje e udi 584 moserumo e chenro no mokwongo. We are under the umbrella of the affordable housing project. I'm sure you've seen there are many developers who are building across the country. But we are proud to be the first private developer in conjunction with county and national government to hand over 584 units to their buyers. Phase 1, one bedroom ilikuwa 2.3 million, 2 bedroom 3.6 million, and 3 bedroom 4.7 million. I'm one of the homeowners of Buxton Point, in which leo ndo wametualika kufanya hii fund day. And I'm so impressed with this place. Kata kamano, ywak ne onyiedhore kind jogo mane odar kanyo mondo miyo chiw thuolo ne gedo mag utego mikoni biro bedo 2,000. Gikoni singo mane ochiwnegi mar chulo pesa mane piny dwe ka dwe ne oduogo lokore, gino mane ochiwo thuolo ne jogo mane kod nyalo kende nyiewo utego. Sisi alipoleta huu mradi alisema ni affordable housing, ambako sisi kama wananchi wa mapato ya chini ilikuwa tulipe 6,000 ama 5,000. Sasa hapa katikati after kuandikisha na agreement anatuandikia mortgage. Sasa mimi mwenyewe nazungusha nguo. Nitaweza ku afford 49,000 per month for 25 years. Is there any affordability? Mkataba tulikuwa tunaambiwa tutalipa 6,000 kwa muda mrefu tu nyumba iwe yetu. Siku ile tunaenda kuchukua ile check, unaandikisha mkataba wa mwaka moja. Ulipe ati sasa 3 million kama ni 2 bedrooms 3 million. You calculate 3 million for 1 year, ni kumaanisha ulipe over 250,000. Uko pale kama mkaaji na uko unalipa 3,662. Itakuwaje leo uje ambao ulipe 250,000 per month? Ili upate nyumba pale Buxton. Ilikuwa kwa hali ngumu sana. Sasa nikaona kama muuze mabonyenye tu peke yake. Watu ambao wana pesa ndio waweza kununua nyumba tu pale Buxton. Lakini sisi wale ambao ni maskini, mahoe hae, tuliweza kuachwa nje. Luoro magen godo eni chenro mar piny owacho gero ute mikoni nengogi oyweyo kendo geto jogo maonge nyalo kidekre mchopo ka gichiwo ranyisi gi utego ma Buxton. Tunapinga miradi yote ya affordable housing kaunti ya Mombasa na hata Kenya nzima, kwa sababu the main beneficiaries walikuwa wanafaa kukuwa Buxton tenants, the former Buxton tenants. Lakini kama shirika tumekuwa tukijiuliza, housing for who? Nyumba za kina nani? Ni nyumba za mabwenyenye ama ni nyumba za maskini? Kwa sababu ule mfumo ambao umetumika wa rent mortgage to own sio mfumo ambao unaweza kusaidia maskini kupata zile nyumba. Tumejaribu kutembea huku na huku tutafute at least kusaidika. At least tujue sisi tutarudi kweli. Juzi wamepeana funguo. Sasa funguo zimepeanwa kina nani na sisi ndio tulikuwa tumeambiwa sisi ndio tuna first right of ownership. Sasa mbona why are we left out? Kwani sisi si wa Kenya na deposit walichukua za 60,000. Right now, honestly, inaenda up to create more paupers, more morotos in this country than actually giving people decent living. Because we are supposed to be considered first. Hiyo consideration Buxton tumeikosa. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jatend migao mar arita kwe Profesa Kithure Kindiki